Kulumak lishabile silika kwa Jesucristo hosti baon San Juan. Ish María tohkuan chishkat limuklepal yo chichapak utnak yo chichapak chishkutsubri chilok sali muklepal utkiril kuibeb li ángel sakliraqeb kohkoke barkui kihilepak li Jesús junchish holom utjunchirok At ishq kanak nekatyabak. kichakokan utkishchere Xpanak xexuklin qakwa utinkaninaw parta xexke. nakishtiain kisut kisirib chirish utkiril li Jesús shakshoran abaninkanas naw nakaan li Jesús Atish kanak nekatyabak. Ani nakasik. Chuush kresh ban li Jesús Saish chorish María nakaan lak idol akwing hokanak kishchere Kwa kwila achet kamokre kikwe parshake utla into xexokchak. kishchele Jesús re María. an kisut kisirib utkishchere sa atinopal hebreo Rabuni. naraj nashche at solonel li Jesús kishchere Minabay. Shpanak toh makining takerik in li chukwaber. At yukwan ke kwilatwitsi. Ut jireb. Takekwerik in li chukwa. Ut chukwa kwilaesh. Rikin linyos ut yos kwilaesh. koolish María ak Magdala utkoschere bish solom li Jesús nakiriru li qakwa koshche akwichish khuneli kichehe kresh ban Ratin likakwa